o kan khualian ze om tak puwan lal moya borsap na thil district alo lu line kan zavain ilo ding angu kumsam sariliam ta khan India chu Republic alo ni ta ani he kumsam sari chuang chung hian India Republic hi tluang takin akal chawa ramro pui tak lo ni in mason na konga kepen yusan chu chungnung bera chu Republic ram ni hlutem em na niya ram khoi tu te point India Constitution laka arin amna thu an tiam thinani heniro pui takan lo mek lai hian India ram zalen na ta na nasata ka be tu tele anun hlan tu te choi moi le fakan phu tak mewa India nampa Mahatma Gandhi te Pandit Jawaharlal Nehru tele khoi tu dangro pui tak te wangin India ram in zalen na nein manipula constitution nein Republic ram kan lo ni ta ani ram mason na le mi pui van tlang dun na ta na poi mo masa ber mai chu law and order anti borok thale ral muang hiania tun kum liam ta chung khan na tel district a boina le har sana lian tham tok lovin hun kan lo mang liam theya alo mum tak me bani he tianga borok mo nam tang nuaya kanom te na hi he mi konga mo ko tu khang magistrate te police te khotlang khoi tu tele NGO khang te thora ania abi takin mizo te hun pui Christmas sang ni som ni le kumthar sang ni som ni pakhat te po borong mo nam takin kan mang theya hemi konga tapu te zong chunga lom thu kasaya borong mo nam tak nei zel tura tan le zel turin kasom bokani kumsang ni som ni mas thla tangin khovel chim boi tu COVID-19 pandemic zone Mizoram po min chim ve ta he khi laka Mizoram mi pui takan him theya turin nasa takin Mizoram sarkarin ma ala na thil district a po amo po tu ten thei top chuin he tak mi ta na mala tu district level task force te village level task force te district administration district police health and family welfare sarkar department le NGO lama mala tu te an pa tak mewa chu tianga tangrual takamalang na wangin he COVID-19 sipui nasakat takadar tu chu kan veng theni he tha somvel chunga COVID-19 do na konga Mizoram sarkar malang na le na tel district oga sang ni som pakwa tanga loading tanin kum khat le chan ve mel along chome ka hemi hun chung hian athok tu lama te man ro ma mo te ma lo son chozela this office po he this building thar ralang tlanga hian December ni ka sang ni som nia son na nia tin PWD tenena in Beronin DC office annex po government complex a hian sak chome kania tin DC office main building tour crore som hu ruam man nakal pui me kania hundei lo te a sak na hi tran thek mi puite ma mo chi sang ngai tua in DC office in tranala a adar enrollment kal pui nia tin certificate sang te license le permit te tek chwa thinania in district election office point na thoktanin village council general election sang ni som ni tlong takan ne niya in special summary revision of e-roll sang ni som ni pakhat po kalpui ni in January ni som ni sang ni som ni pakhata final electoral roll tlang zarani election ta na mo chi sang epic printer te dublo te nein nimin January ni som ni pangamaya khan National Voters Day po tlong takaman zo ani disaster management rehabilitation lama nasa takin mala kaniyam na til district ref nuaya siya na tok te tan puina pek thinan niya tin chui mai ba ka chuan aven na lam disaster mitigation lam po kalpui ni in DMNA department le geology and mineral resources tenen tang tlangin malak chome kani
Apanina chun district police DF malang na claimant so ile ila thoktu te in dailo chung kan district police in nas takin kan district na an thoka district ralmo kan ni te turin law and order lama nas taka thokin man la COVID-19 regulation sang enforce ko nga to pin man la an mani malak na rin pek na wangin thui takan lotling ani ati tay ome na til district hian Indo Myanmar ramri thui takan ne wangin drug trafficking lama nasataka tanla ka ngaya kuning matsung kan police ten drug trafficking an ven na lama ega mazat damdoi tol an mana methamphetamine kejuriat le gram zalism sari somli pariat heroin number 4 gram zalism ni pakwal kejal gram zalism ni pakwa 0.57 gram ante anman belkhom ina niya luna belkhomi cheng wai nuai za samriat pani singre saur vela chutani natia police station ni vulnerable groups ta na pan ani teida tu pan thei tura siamin child friendly siamania in women restroom with attached toilet te siamania 10 persons with disabilities ta na kalo samani teinan ruam man nakal poi ni boka in PSQ project noya CCTV te Thingsai police station te natia police station le Southern Lake Pai outpost te vo ani in Thingsai free movement regime noya entry exit point ani wangin VC Thingsai ramapek namuna police checkpost saktura roman be ka dibokani kan district chunga health and family welfare department ten mi pui wangtang sel turin nas takin ma an la COVID-19 pandemic nasataka tranlain suanom khopin kan district chunga kan health department ten man la voinia henan hena lom thu kan senga lani central state scheme chang mangin man la PMJ golden card le Mizoram healthcare scheme noya health insurance te mangin mitam takte damlo medical treatment le medical reimbursement ten kalpuyani nu na paile nau sen te tran puina atan JSS te JSY scheme te kalpuinia heng dam lo te nau pai nu nau pai te phutna le kalvel na le dam doi man te an pe thina ni tin HIV le AIDS do na kalpuin mem saks nuaya na satakin mala peniam tin RKSK kalpuin kum nau pang kum somtang som pakuam official na tu na takin kalpuin niya routine immunization te uluk ta kalpuin National Ambulance Service tangka takin man na ni pokani Second Parade Commander Havildar H. Lalnun Moyan Lauchun Zom Le Sela Havildar H. Lalnun Moya Hemin Hua Hian newspaper faina thuziak tam ber thuziak thaber kan sem chun zom le don ani chanchin bu faina thuziak tam ber le thaber dong tu Kalathia daily newspaper loman laturin kan some Kalathia daily newspaper te kan lompuye loman laturin kan some adot lea chuan 3-minute video making competition na loman pathumna dongtu government Nathial College atranga IO local te government Nathial College atranga IO local te 3-minute video making competition loman pathumna dongtur kan principal kan som chok mai nge milot lom ngai saksela kan lome loman panhina dong tu 3-minute video making competition na loman panhina dong tu Linda zo than moi lungleng veng local chun jom sela loman pakhatna dong tu Daniel Lalrin fela chan mari Daniel Lalrin fela chan mari omlawa kongain chan ma South 3 VCP
kam hu chapakan lo som mayange Daniel Larin fela chan mari ai lo osela tin 3-minute video making competition na consolation prize dong tu te ding and friends penial veng lima pachua and friends peni bazar veng te kha office hour office hun chungin office lamtur ani consolation prize dong tur kapuan te hi office hun chungin office lamtur ani adot le chuan photo challenge loman pathum na dong tu h lalrem ruata electric veng ania local sela loman panhina dong tu silal din puya chan mari veng silal din puya chan mari o khongain south 3 vcp lo tom ngai le sela kan lome photo challenge loman pakhatna dong tu pc vanlal rema bazar veng afapa in ai aron o ani consolation prize dong tu te hian office hun chungin office an ngai venang vl ro lu jual chan mari kela lompuya chan mari te anni slogan writing competition na loman hetiang hi adong tu te anni pathumna dong tu andrea vanlal pek lu ati section bazar veng slogan writing competition na loman pathumna dong tu andrea vanlal pek lu ati section bazar veng loman panhina dong tu h lal nun tluangi electric veng h lal nun tluangi electric veng slogan writing competition na loman pakhat na dong tu Timothy VL Ruadika Penial veng ani consolation prize hi h lalrin moi electric veng ani office hun chungin office ngai ventura ni drawing competition loman dong tu kan puan chun zom le anga loman pathum na dong tu Jasper lalrem tluangi bazar veng Jasper lalrem tluangi bazar veng loman panhina dong tu hi drawing competition a hian loman panhina dong tu pahni an oma Jacob MS luanga bazar veng le lalming sangi bazar veng te ania lo inzui al maisela drawing competition na loman pakhatna dong tu chu sara lalrem ruat pui bazar veng ani drawing competition na consolation dong tu te chu lal him puya pc rem siam pui ten ni office hun chungin kan ngai vendonia banner competition na loman dong tu te pathumna YMA electric veng branch anni YMA electric veng branch ania loman panhina dong tuin lo chun jom sela YMA bazar branch anni YMA bazar branch atangin loman pakhatna dong tu hi YMA model branch anni YMA model branch anni consolation prize dong tu te YMA venglai branch le YMA kanan branch te anni wall painting competition na loman dong tu te pathumna YMA Peniel branch YMA Peniel branch atangin panhina dong tur chu YMA venglai branch ania lo zui ngal sela YMA venglai branch wall painting competition na loman panhina YMA venglai branch loman pakhatna dong tu chu YMA bazar branch anni YMA bazar branch anni wall painting competition na consolation prize la turte YMA electric veng branch le YMA model veng branch te anni hotel fai in elna endik na hetiang hiloman dong tu te anni loman pathumna dong tu zonun hotel electric veng zonun hotel electric veng lolak sakmei sela loman panhina dong tu Emmanuel Hotel Peniel veng loman panhina dong tu Emmanuel Hotel Peniel veng
hotel fa in el na a loman pakhat na dong tu chu cabin hotel electric van anni cabin hotel electric van anei tunu in aron la kan lompui vek cheu restaurant fai in el na a loman pathum na dong tu duati restaurant bazar veng duati restaurant bazar veng loman panhi na dong turin TP tea stall penial veng TP tea stall penial veng local chunjom charchar sela restaurant fai in el na a loman pakhat na dong tu side view restaurant bazar veng anni anei tu te in local theya lom thu kan soye office le department fai in elna loman pathumna dong tu DEO district education office SDEO in ziadanin kan chera SDEO kan lome loman panina dong tu KVK KVK te kan some office le department fai in elna a loman pakhat na dong tu chu district hospital na thial te anni how to know in loman lo dong don ani kan how to te loman in rondong thein lo kala kan lome school zirna in fai in elna a loman pathum na dong tu chu government primary school 1 te anni government primary school 1 loman pani na dong tu government southern high school loman pani na dong tu government southern high school school institution fai in elna a loman pakhat na dong tu chu government primary school 5 te anni government primary school 5 te anni village council area fai in elna a loman dong tu te chu hetiang hi anni pathum na dong turin na thial no true village council te kan some na thial no true VC loman pathum na loman pani na dong turin na thial south true VC kan som chun zom le a loman pakhat na dong turin na thial south 3 VC ten lo zui ngal sela kan lom leang VC area fa in elna loman pakhat na dong tu na thial south 3 VC te in zawai chunga lom thu kan soi kan lom pui chewani na thial officers club tena vo innia choi moi na thil pek an hlan tur hi toite kan chiar lukanga P Vanlal Liri Sailo Mizoram State Teachers Award sang ni som ni dong tu ania P Vanlal Liri Sailo Headmistress Government High School na thial hi Mizoram State Teachers Award sang ni som ni dong tu ania Lunglei District IO Turin mi pali thanjing atela District Selection Board in Lunglei IO Turin an thang le ani State Final Selection Board machon Turin mi som paruk an kauzinga atel le a Selection Board ten uluk taka interview an nei pui nuwa State Award for Teachers sang ni le som ni dong turin than alo nita ani piwalal hiri sai lo hi na thial officers club te chuan kan chuang ema na thial district timing thatu officer kan nei hi kan chuan zialan tirnan he citation hi lom takin kan hlane ti in kan district borsap kut atanga dong turin pi wanlal hiri sailo ilo somang u Katizong kha helaya tranga loman sim prize distribution program
ole khati zong kha Republic Day bo som sari le patina oi ni helai kan man thei te chu ani e local home song song te chunga long thu kan soye